Često čujemo kritike na račun opozicije kako se snalazi ovako ili onako, ali verujte mi, teško je se snaći u okolnostima koje pitanje da li su zabeleženi nikad u svijetu. U Srbiji nisu sigurno. Dakle, oni vas iznenade svaki dan sa nekom novom monstruoznošću, svaki dan sa nekom novom glupošću i taj Čaciland je zamišljen kao brana predsjedništvu, odnosno brana Andrićevom vencu i samom Aleksandru Vučiću od pobunjenih građana. Da oni su to napravili, platformu su zauzeli da bi bio otežan pristup i prilaz Andrićevom vencu. Radi se o skupini kukavica na čelu sa Aleksandrom Vučićem. A prilog u tome govori i činjenica da on za ovih 13 godina svoje vladavine nikad ni sa kim nije izašao na Megdanu iz opozicije, da je manji od makovog zrna sa bilo kojim stranim pregovaračem i međunarodnom zajednicom, a da je veliki samo kod Vučićevića, Marića i na svojim televizijama, dakle sve televizije s nacionalnom frekvencijom, on je pretvorio jedne velike fabrike zla s koji se prosipa propaganda u korist režima, što pokazuju i podaci koliko je puta pomenuto u pozitivnom kontekstu.